Slay. Svet glume zavijen je u crno nakon vesti da je američki glumac Eric Dane preminuo u 53. godini života. Posle teške borbe sa ALS, progresivnom neurološkom bolešću koja postepeno oduzima kontrolu nad mišićima. Publika širom planete pamtiće ga kao doktora Marka Sloana iz mega popularne serije Grey's Anatomy, harizmatičnog hirurga kome su fanovi dali nadimak Max Timmy, koji je vrlo brzo postao jedan od najvećih televizijskih simbola svoje generacije. Njegov izgled, samopouzdanje i šarm pretvorili su ga u miljenika publike, ali kolege su često isticale da je iza imidža zavodnika stajao izuzetno posvećen i topao čovek. Eric Dane rođen je 9. novembra 1972. godine u San Francisku. Glumačku karijeru započeo je 90. godina kroz televizijske projekte, ali je svetsku slavu stekao 2006. godine, kada se pridružio ekipi serije Grey's Anatomy. Kasnije ostvario zapažene uloge i u serijama The Last Ship, gde je igrao kapetana Toma Chandlera, kao i u HBO hitu Euphoria, u kojem je tumačio kompleksnog i kontroverznog Cala Jacobsa, pokazujući potpuno drugačiji glumački raspon. Njegov privatni život bio je pod lupom javnosti, ali je porodica za njega uvek bila najveći oslonac. Bio je u braku sa glumicom Rebecom Gayheart, sa kojom ima dve ćerke Billie Beatrice i Georgie Gerlin. Uprkos turbulentnim periodima u odnosu, ostali su bliski i podrška jedno drugom, posebno tokom njegove bolesti. Dijagnozu ALS dobio je 2025. godine, a bolest je brzo napredovala. U poslednjim mesecima života izgubio je funkciju ruke i bio primoran da koristi invalidska kolica, ali nije odustajao od rada. U intervjuima je govorio da mu gluma daje snagu i razlog da nastavi dalje, čak i kada je postalo jasno da vodi najtežu životnu bitku. Kolege iz industrije opraštaju se od njega potresnim porukama, gasivajući njegov humor, profesionalizam i energiju koju je unosio na set. Za publiku, on će zauvek ostati simbol jedne televizijske ere. Muškarac koji je istovremeno bio i zavodnik, emotivac i heroj i čovjek od krvi i mesa. Odlaskom Erika Danea Hollywood je izgubio zvezdu, ali je svet dobio priču o hrabrosti, o čoveku koji je do poslednjeg dana igrao svoju ulogu dostojanstveno, bez predaje. Za milione fanova širom sveta, on neće biti samo glumac, bit će večni Max Timmy i čovjek koji je pokazao kako izgleda prava snaga. Stumbled sometimes, but I tried. Overall, we had a blast, didn't we?